Bro, nahoze ntaki inzara kumbe nawe uraremerewe. Kana nguri kuvuga. Havuga bahaze. Rega ntasoni uri kubona kiriya gisibo cyo tuma umuntu avuga amagambo menshi. Aho gureka no kundusha. Kuyo nzara dufite. Ntabwo nguma twicaye ahantu hamwe. Kuyo mpamvu ngwino cyo gusura umushiti wanje ariko ikibazo. Reka kungira ibyo bibaza ahubwo urasa kuntego tugire twigende. Inzara umuntu yicaranye ukubona ariyo kuguma kuvuga. Ariko se bro, wabanje ukareka nkamara kuvuga ukabona kunca mu ijambo. Reka ibyo ni bikuru kuvuga. Rasa kuntego nguteze yo mbugira uvuge. Uwo mbyemera ko umuntu afite inzara isazi yicishije hano n'uwo byemera neza. Ikibazo ni kireza. Mfite ikibazo ko dushobora kugenda twashika umushiti wacu akaduheza ibyo kujya kandi turi mu kwezi kwa Ramadani. Kandi twadukoze icyaha arayodohana. Izo muceri uri kuvuga ntago no wusha. Mani vuga. Jesi ndi mu gisibo. Uno mushi nemerewe kurya arayana yabinyereye. Bro reka mpamagare Abdulkarim ari wo musobanurira ibyo ngibyo uri kuvuga. Izashe mani bireke mani. She uzubimuzanye mwe ko zoba nabi. Ako ndakwazo mani reka tugereyo tumukuboko tugaruke ntakibazo. Ugara umuvandimwe wawe. Kugena ntakibazo. Sawa bro nta kibazo ngure tuhagere. Ako mani bro ranyishyuye mani ariko akakantu kimirire kari bo mani. Nta kibazo sigaranze ndagenda nje nyine. Aya mani ubwo ntakireka tugereyo tumukuboko ntakibazo. Ako kakantu kari fresh mani koko. Wo sigara. Munde zomani. Kanze mbakiriza agatebe ntacyo. Kambaza na agatebe. Majina la Yesu mundebere umuntu. Fate bro, cyari igihe kinini kabisa. Safi. Bakoze cyane muvandi. Urashize none. Nari mukomese. Bro, reka aragakoma karikasigaye muri teremusi, reka nkabazanira hamwe n'imigati. Isakiu. Bro, reka tuzange kugira ngo ara ntaduhane. Nito ntaguma kungira ibyo bijambo byo kureka kujya kuko twavuye iriya twumvikanye ko tuje kumusura ariko je twumvikanye ko ntaje. Rero naje kujye kandi uceceke. Rero ndakubwiye ugasaba kwivugisha ibigambo byo kureka kujya ngo wala ala urisanga muri Kongo. Bro, nyamara nini weye? Ari ukumbuze no zo kujya ukabizira kandi bikazokugora mu buzima bwawe bw'ejo. Isakiu. Bro, muranyihangarira nsanze babimaze. Oya ntibizokunda oya man. Kikubona man nabonye ufite umutima mwiza nko w'intama ariko muri aka kanya umutima wawe nsanze ko uri umukaramani kandi ibyo ngusubyo kwizeza abantu kintu amara tugitimiza na makosa. Bro, ariko ari kikito wa burofa. Bro, utaranca mu ijambo hari ibyasigaye. Tiwumva sawo iryo jambo ni ryo kuba watangije kubana kare. Abujya nawe sanze kuri umunyabwenge. Ararebye abona ko abasi batogenda batari. Aravuga ati reka mbazanire ubwo busigaye bawuwise bigende. Bro uri umunyabwenge. Okay bro, mureke mbazanire. Ni ibiremwa by'Imana yashyize ibaha imbaraga. Bizane tuzere. Bizane byerekeye kuko wenturimo. Wibuke ko kuva kare wanahereye wifuza ko ntacyaha wowe ukora kandi wowe wibuke ko maze iminsi mu gisibo nje tagisibo maze mu minsi kuko hara yoza kuduhana twese kandi nkene gukora cyando umwe. Bro bizane ubwo bushusha mbaze mubwerekeye imba ndi mu gisibo wowe uri muki. Blood of Jesus. Nushaka kwamagara wa musheya Abdulkarim umubwire je byo ntibindeba. Kandi umwisilamu uri umuki mugihe witwara Ramazani. Kwitwara Ramazani se sizina kirindi. Kwanza wewe wambaye nikanzu yabo. Nico cemeza ko uri umusiramu nyawe. Ugira kwikuramo se bisabike. Nikuyemo. Ndacyari umwisilamu. Ngo yiyamburishije nani. Tibikuraho kuri umwisilamu. Ka umwana wa shehe. Oya. Erega nawe uri umwisilamu. Ubandi umwisilamu tibikuraho gukanda karagaceri. Tibikuraho. Bro, Isakiu. Abisilamu mumbabarire kabisa nari ngiye kubakoresha icyaha.
He fucked up. Ntarahugera ibintu bikaguca misega. wabonye umukero umbujije Nubundi kare kagiye kunteza ibyaha. kaja kuguteza icyaha tutagikoze kuva kare kwihakana ala ni icyaha kimwe kitababarirwa. Genda ubivuge turebe aho ukura ibimenyetso. Ego umugabo utagira telefone ni igipfu. It was at this moment that she knew she fucked up. wabarire ubonye agakero umbujije